Amahoro bakunzi ba Minembwe TV, reka twizere ko mumeze neza mwese aho muherereho. Uyu ni umwanya w'amakuru, ariko mbere yo kubarambura, izi ni ingingo z'ingenzi tugiye kugarukaho mu kanya. Mu Minembwe amarembo hafi ya yose yatewe na bamayi. Ese byagenze gute ngo Kagame na Tshisekedi bahure i Doha muri Qatar? Ni muri aya makuru. Biravugwa ko Kabila yabonanye na Nanga na perezida wa Uganda Museveni muri Kampala. Aya n'ayandi ni mu kanya. Ikaze ni amakuru mwateguriweho kandi mugiye kukezwaho na Nkunda. Mu rukerera rw'aka gatatu ku minsi 19 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 nibwo Mayi na FDLR bateye mu marembo ya Minembwe bikarakara kwa Magara, Biraro Mbiri no kwa Muhima. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru batubwiye ko abateye mu marembo ya za Mikenke basubijweyo na twigwana. Reka amakuru yacu tuyakomeze kuri iyi nkuru ivuga ngo ese byageze gute ngo Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bahure i Doha mu buryo butunguranye. Perezida Paul Kagame yahuye na mugenzi we wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo i Doha muri Qatar mu nama yatumijwe n'umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu Tamimi bin Hamed Al Thani mu gushakira umuti ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni ibiganiro bahujemo na Emir wa Qatar Sheikh Tamimi bin Hamed Al Thani kabone mu buryo bwo gushaka umuti uranze ibibazo z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Imbere y'umwami wa Qatar Emir wari uyoboye ivyo biganiro wa Perezida Paul Kagame na Tshisekedi bemeranyije ko bagira uruhare mu gufata ingamba zo guhagarika intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko byari byaherutse gusabwa n'inama y'abahuje abahagarariye ibihugu bigize imiryango ya EAC na SADC ku minsi 8 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar kuri aka kabiri rivuga ko Kagame na Tshisekedi bumvikanye ku bushake bw'impande zose ku gahenge ako kanya kuko kasabwe n'inama yahuje imiryango y'ibihugu bya EAC na SADC mu kwezi gushize. Iri tangazo rigira riti: abakuru b'ibihugu bashimangira ubushake bw'impande zirebwa bwo guhagarika imigwano nta yandi mananiza nk'uko byemeranijwe mu nama ziheruka. Bemeranije kandi gukomeza ibiganiro byatangijwe na Doha bigamije gushiraho umusingi ufatika ugamije gushaka amahoro arambye bigendanye n'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byahujwe muri iki gihe. Uguzwa kwa Emir wa Qatar Sheikh bin Hamed vyerekana imbaraga n'ijambo iki gihugu gifite n'inyungu DRC n'u Rwanda bifite mu mubano wabo na Qatar. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 Qatar yagerageje guhuza Perezida Tshisekedi na mugenzi we Paul Kagame i Doha, ariko ntabwo byakunze. Inama yabaye i Doha mu gihe kuri aka kabiri havuzwe imigwano muri territoire ya Warikare hagati ya M23 n'uruhande rw'ingabo za leta bahanganye. Kagame na Tshisekedi baruka guhura imbona nkubone kuri iki kibazo mu kwezi kw'icyenda umwaka wa 2022 i New York bahujwe na Perezida Emmanuel Macron w'Urufaransa. Reka amakuru yacu tuyakomeze muri Angola. Angola kirakora ibishoboka ngo isubize M23 ku meza y'ibiganiro. Guverinoma ya Angola yatanganye nk'iyakora ibishoboka byose kugira ngo ihurize mu biganiro umutwe wa M23 n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubu butumwa bwatanzwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Angola nyuma yaho ibiganiro byari guhuza abahagarariye M23 na leta Kinshasa ku minsi 18 y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo bisubitswe bitewe n'impamvu itunguranye. Yagize ati: guverinoma ya Angola mu bushake bwayo nk'umuhuza ikomeje gukora ibishoboka kugira ngo iyi nama ibe vuba, ishimangira ko ibiganiro ari byo byonyine bizana amahoro aranze mu burasirazuba bwa DRC. Ibi biganiro bisubitswe mu gihe intumwa za leta ya DRC zari ziyobowe na Minisitiri w'Ubwikorezi Jean Pierre Bemba zari zamaze kugera muri Angola ku minsi 17 y'ukwezi kwa gatatu. M23 yari yatangaje ko itakitabiriye bino biganiro kubera yuko abayobozi bayo batanu barimo Perezida Bertrand Bisimwa bafatiwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. M23 yagaragaje ko ibihano bituma leta ya Kongo ikomeje ibikorwa byayo bigamije kwenyegeza intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu kuko bisa naho uyu muryango mpuzamahanga ushigikiye ko itaja mu biganiro by'amahoro. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yagize ati: mu gihe bimeze gutya ntago ibiganiro bishoboka, kubera iyo mpamvu ntago umuryango wacu uzakomeza kwitabira ibi biganiro. Reka amakuru yacu tuyakomeze muri Kampala. Mwibanga rikomeye Museveni na Kabila bahuye. Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo aherutse kugirira i Kampala uruzindiko rw'ibanga rwasize ahuye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. N'uruzindiko yari yatumiwe n'uriya mu perezida wa Uganda kuko ikinyamakuru Africa Intelligence kibivuga.
Iki gitangazamakuru kivuga ko ku minsi 14 y'uku kwezi ariko Kabila yavuye i Kampala mbere yo kwerekeza i Nairobi muri Kenya. Kugeza ubu nta makuru arambuye y'ivyo bagiriyeho ibiganiro na Perezida Museveni aramenyekana, gusa abantu ba hafi ye bavuga ko ikiganiro cyabo kibanze ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kabila aheruka gutangaza ko yahagaritse amasomo ye ku rwego rwa kaminuza kugira ngo yite ku kibazo cy'umutekano muke mu gihugu cye. Amakuru kandi avuga ko uruzinduko rwa Joseph Kabila i Kampala rwahuriranye n'urwa Colonel Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC ribazwamwo umutwe wa M23 yari yagiriye muri uriya mugwa mukuru wa Uganda. Nanga asanzwe ari umuntu wa hafi cyane ya Kabila, dore ko mu gihe cy'ubutegetsi bwe yarakuriye komisiyo y'amatora muri Congo Seni. Kugeza ubu ndi haramenyekana nimba ubwo abo bambi bahuriye i Kampala baba barahuye. Kabila kandi ashinjwa na leta ya Kinshasa kuba umuterankunga wa M23 AFC, ivyo umunyapolitike ahakana. Uganda yakiriye bari abagabo bombi mu gihe leta ya Kinshasa yakunze kuvugira mu matamatama gufasha M23. Ni nyuma yuko mu kwezi kw'icumi umwaka wa 2021 ubwo izi nyeshamba ziyowe na General Sultan Makenga zateraga Kongo zari ziturutse muri Uganda. Tukivuga kuri Kabila, Joseph Kabila yagize icyo avuga kuba nimba akorana na M23. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateye utwatsi ibirego bya leta y'iki gihugu bimushinja kuba akorana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva umwaka ushize. Perezida Felix Tshisekedi na bamwe mu bantu ba hafi ye ka Jean Pierre Bemba usanzwe ari ministre w'ubwikorezi muri kiriya gihugu na Auguste Kabuyi usanzwe ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi bakunze gushinja Kabila kuba ariwe muterankunga wa M23. Uyu munyapolitiki wayoboye RDC imyaka 18 mbere yo gusimburwa na Tshisekedi ku butegetsi, mu kiganiro yagiranye n'ibitangazamakuru byo muri Afrika y'Epfo yateye utwatsi biriya birego asaba Kinshasa kubitangira ibimenyetso. Yagize ati, iyo nza kuba nkorana na M23 ibintu ntizakabaye bimeze uko bimeze ubu. Ivyo birego nta shingiro bifite. Ubutaha numubona uzamusabe guguha ibimenyetso by'izo avuga, ivyo nivyo navuga. Kabila nagaragaje ko Tshisekedi ariwe ntandaro y'ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, anashimangira ko ariwe ufite mu biganza bye umuti wabyo. Reka amakuru yacu tuyakomeze muri Ukraine. Uburusiya na Ukraine byubuye imigwano nyuma yo kwanga gahunda y'agahenge ya Trump. Uburusiya na Ukraine zagaze ibitero by'indege zangiza ibikorwa remezo kuri buri ruhande nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin yanze icyifuzo cya Amerika cyo guhagarika imigwano iminsi 30. Abayobozi ba Ukraine bavuga ko ingabo z'Uburusiya zagaze ibitero by'indege zitagira abapiloti ku bitaro bibiri byo mu majyaruguru y'akarere ka Simi. Na kabiri, Putin yari yemeye guhagarika ibitero byibasira ibikorwa remezo iminsi 30 ubwo yavuganaga kuri telefone na Donald Trump, ariko yanga guhagarika intambara zuzuye. Intumwa ya Amerika Steven Witkoff avuga ko ibiganiro kuri Ukraine bizakomeza ninga muri Arabia Saudite, kuko inkuru dukesha BBC ikomeza ibivuga. Ubwo bavuganaga kandi Putin na Trump bari bemeje ko Ukraine n'Uburusiya bagurana imfungwa zirenga 175 uyu munsi. Reka amakuru yacu tuyasoreze muri Somalia. Perezida Hassan Mohamud yarokotse igitero ku modoka ze. Igitero cya bombe cyibasiye imodoka za Perezida Hassan Sheikh Mohamud muri Somalia kuri aka kabiri gashize, ariko perezida yavuye ntankomye. Igitero cyabereye hafi y'isangano rya Sile Gampta ubwo perezida yari mu rugendo rwe rwo kuzunguruka igihugu cyose. Umujyanama mu z'umutekano mu gihugu Kusine Shikene yemeje ko perezida yari afite umutekano nyuma y'icyo gisasu cyibasiye uruhererekane rw'imodoka ziba ziri kumwe na perezida, ariko ntabyangiritse byinshi cyangwa se uwo byahitanye. Iki gitero gikekwa ko cyakozwe n'abagwanyi bo muri Somalia kibaye mu gihe Perezida Mohamud akomeje urugendo mu birindiro by'ingabo mu rwego rwo gushimangira ingufu zo kurwanya inyeshyamba za Al-Shabaab. Nubwo kino gitero cyagagwe, abayobozi bijeje abaturage ko inzego z'umutekano zikomeje ibikorwa byo kurwanya uyu mutwe kandi ko umutekano wa perezida ari we wibanze. Ibyabaye byatumye ingamba z'umutekano ziyongera mu gihugu hose mu gihe iperereza ku gisasu cyaturitse rikomeje. Wakoze kubana natwe muri uyu mwanya w'amakuru. Nimba utarakora subscribe turayigusaba kugira ngo tuzibona ibiganiro byacu ku gihe. Nembwe TV, Yohana Dusere, duhure mu makuru yacu ataha.